KRAA atum maphan ronga sar ke hokalo Karbiang Autonomous Council pen ke pajir. Mumulang solong container truck long aron rea gutka keneblong. HDP pathok lamalong KKCA HDP aro kesengamay kang nipon. Kardom pini prime time berta long pen ilisang pi marvelous rong parpi nonarju ikta bertang ton pen. Nijang Karbiang long kaparlo la kapli so cheng MSC constituency angka Karbi rong asara tumaphan ke hokalo Karbiang Autonomous Council pen Traditional Village Council keseng ansosia jakong kapachar jak long japhan certificate la pen rong rup kachari nang jalo ki pikapa jera jamek kedeng. Karbi rong asara mai anparda Karbiang long rong asara mai atum akimanga teng pensi Karbiang Long Autonomous Council Administration of Justice pen Karbiang Long angkang pi rong asara tumaphan ke hokalo pipajir pon rinti. The Micro Hills Autonomous District Administration of Justice Rules 1954 aja kong ki piatengsi Rule 4, Rule 51, Rule 61A2 aja kong pen Karbiang Long Autonomous Council Dipu pen Traditional Village Council keseng ponja phan akemang pen rong asara phan ke hokalo mate certificate pipajir pon lo. Rong asara phan kacharab dona tu risobasa diuri Mutijar Pherangke Mekara kleng sarpo rong basa pipen risobasa piatuma phan arona tengpen ingwai pon. Rong asara mai puar pukang horalong ke cheng siang mai ke damtang matijong ni phai koira sirkep pen ni thomkep angbong mai ing ni ponsi Rule 4 3 tengpen dun mai phula pen Village Council along claim si babang pukang wai pen Karbiang Autonomous Council Joint Secretary Administration of Justice along kapelija phan hukum pipon. Kidamtang matijong ni phai koira sirkep arni hamren rong supi multi utility building athengno open stage along Karbi rong asara phan ke hokalo ki piamai along Karbiang Autonomous Council MEC Hetsing Long Par Mai Chepahin Pupon. Laso Mai Long MLA Rup Singh Teron, Soteng VDC Chairman Joy Sinkro, Chairman Baring Richardson Hanse, KRAA Convener Bronson Teron Atung Chetongdo. Mai Long Kadokobe Rong Paroke Thom Angbong, Rong Paro Isira, Thom Kebra Sirke Barong Asara Tungapan, Amana Penki Pipen, Rong Asar Ke Hokalo Pipajirpon. Rong Asara Mai Pan Pini government pen Karbiang Autonomous Council pen dak soceng konsensi angkang rong long lo lasi pini pen bangke government recognize pan lang tum rong long ke claim ke dam ni kadu ko bila dak si arondo da soronda teng pen claim pen si rong rup kacelang ponjia pan ka pangthir ponjia pan lam pen government pen pini sonse pon lo la panchayat pen la 62 traditional so chipre ko pi la ke 62 la ponchayat alam le deji la bangke 62 long itum rong rupo cari pon dak habido pin podo rong sardo ase recognition phansi government aphan pusi government tum la soba alu barang pilo pen da por rong sar tum thang ke claim pon di aja kong an ma bangke la gaidan rong se dak so teng si claim pon ang po Hamren pen Daniel Inghi Karbiang Long Live. Borpathar Police Station angkang kedamtang matijong ni phai inkore sirke barni ada por phai phora chiti malom kaiki ason Borpatharai kom sakhitum kelangchari kapado ponahut ihum container truck along pen ongdung gutka police atum kenebdun lo Kachini donatengke ihum UP 10HT 8952 Delhi pen kebang container truck along ka kurup donahut aron repen kewan shikhara gutka Borpatharai kom sakhitum chepari deng ponlo Laso gutka Delhi rong sopi pen si kewan la pen dimapur natsi ki ponji puta pachini ahok sikhar ke hithi kulada longta longpon Bonta me Delhi pen kebang container truck along aron re pen keban chongmu asikhara phan kepang thek un e pinjia phan pura alu longanta gas stove pressure cooker keban si paklang ponlo Bonta Borpatha rai kom sai ki tum kere piga jok kirika kuruga sai chipadu krup pen ajok la soron re pen keban sikhara bang long pon lok ta solong bang hini tuma phan nep inang ponlo kachingnang chek bang phutum lagi ujari Hasanpur Uttar Pradesh state asor Sarafot Ali asopo Rashid Ali Artaninkan Koirapi Lapen Abdul Hafzi Asupo Wasin Hafzi Artaninkan Homke Prapi Kusi Pangketla Lason si kamang humime alama bangke Delhi Longpen an wansi non ladak Dimapur leji dok hutan kachinang nang kesi mang humime pusi cherok to tumpen nang pachinidum
non la kado kawe ki do an police atum che pari deng ponsi arona teng pen claim dam pon lo bukajan pen anantirang karbiang long life kidam tang matijong ni phaing ko ranar kebar ni hidipi mirjeng pathuak lamalong karbi krusar chingruma mayatum chepaterpi ponsi ada por phai sirkap pen KKCA hidipi aro kesengamai kapadopon bangso mailong KKCA tiripi dun maipu amid inti kachari pona mailong sing timung pensi aluhi ke pachinia por enpon aluhi zar poman pen KKCA tiripi kongchun bang mondor teron kachetong donalong phapangjang aluhi man pen KKCA tiripi kurusar longki be sod recho KKCA ro maipu sundor inti chunbang anan kiling KKCA kurusar komal be KKCA bidisar chandra singh teron lapen ongdung ke thegi dingatum chetong donsi bangso mailong RDP dunglo bangso KKCA HDPRO ke sengamai long maipu ang hoy phan dhonsing kropen ke pek ponalong longsing tok bia phan dun maipu sarsing intia phan chunbang singtimung pen khilan kro rap chunbang lapen sarthi kilinga phan di hindrim bang arpu pek pon bangso phi mai long karbi hongharia dhorom kupusonsi kapangdang pon thekji ma lahai hayalam ar sigjit pen chithan chimum pon lapen ki jutsi singtimung pen choro ponsi mai mesen pen pachun pon di live and Vijay Rongpi Karbiang long live Surihini rakri sirke baningkan hut nang keklang COVID-19 na keso ke damtang ningkan ke thomangbong akaprek nang cheparjan pensi suminda radangalong ke sopar om plup anpin lo non let hot sitame BF7 new variant nang chelarsi suminda radangalong nang par om thudang lo bangso keso lake o somar la pen sarpi maratuma phan kaphere memiang taxi nang klang lo Karbiang long life pen non het jong kelong tuna birta arju ikha corona ke so ang thek kachotoran pon thubo majok apor der de pin pen toklang achatai kang hapon je birta pangdak pon adim lake karnataka la pen delhi rong supi along corona ke so ang thek aki mi kachikirla BF7 labang so ang thek lake osomar la pen sangpi maratuma phan phereda memi busi paklang pon akimi ang thek kachikirla pen a jok ok pran kilang asai hema hin pen ta kamatha kisunga bangke dokoklo bangso BF7 mate new variant ang thek kilong pona tengke diarrhea lapen ningke bang ang thexi klang ponlo na bangso lam Karnataka Health Minister K Sudhakar pensi paklang ponlo Karnataka long nini aprang China det pen ke bang krihnia bang phuang bong pen inuda bang phophan positive ang thek long pon la song bong pen bang kri sia mudo katuma phan quarantine along si pado ponlo Lason se Delhi rong supi Indira Gandhi International Airport along passenger do ana chom phan rapid test asai kedeng pangcheng pon tanglo News Desk report Karbiang long live Kande pini prime time berta bangke lapan se kang ton ilo domi thak me kardong